Танвин. Бул белгилер дайыма сөзүн аягында келип, ны тыбышы менен окулат. Эки фатхалуу фатха танвин ан болуп окулат. Эки касралуу касра танвин ин болуп окулат. Эки доммалуу домма танвин ун болуп окулат. Мисалы: كتبا كتب كتب ثوبا ثوب ثوب يسرا قوم علم صبرا فوق أمل Танвиндүү хамза. شيئا شيء شيء فيئا فيء فيء مرءا مرء مرء جزءا جزء جزء Танвиндүү таштит. ربا رب رب حبا حب حب صفا صف صف سرا سر سر